Tend duond buch ODM oramo ni onge winjruok moro amora magisetimo mar bedo e riwruok achiel gi Tend Kenya Kwanza kendo pok gidonjo e sirkand William Ruto kaka jomoko lieko. Kane giloso romo manokelo kanyakla jokanyono mag duond burano Msambweni e kaunti ma Kwale, duond burano kotelne kod jakome Gladys Wanga ne okoni nyaka sani gitayo chenro magi gin giwegi. Maino margi keto en tego duond burano chakre e kor gwenge kendo singo ni kendo singo ni gibiro bedo gi jago mabiro laro kom jatend piny e yiero mabiro mar higa 2027. Magi ne giwacho bang' moko kuom jokanyono mag duond burano yudo lemo mag tend migepe sirkand William Ruto. Ili umpe mheshimiwa Manyoa, alafu tumpatie chama ni Manyoa. Tusimame. Wa ala kulli shay qadir. Mwenyezi Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tunaitambua ODM, lazima tuipiganie, lakini tunapigania kwa njia ya kidemokrasia, ya heshima, tuone kila mtu amepata nafasi yake. Sisi bado tuko upinzani. Halo? ODM bado tuko upinzani. Wale ni wachezaji tu wamekodishwa kusaidia serikali ile ya Ruto. Mnajua wakipata wachezaji wazuri timu za mpira, wale watu wa mpira mnajua, wameenda kusaidia, wakati wakimaliza ligi watarudi wapi? Nyumbani, ili tuendelee kufanya kazi. Lakini mpaka saa hii hatuna coalition agreement. Unajua, kuungana lazima kukue na maktaba ya kusema this is the agreement of our, this is the memorandum of our agreement. Huyu atafanya hivi, huyu atafanya hivi. Mpaka sasa hatuna maktaba yoyote. Sasa hivi ODM is a party ambayo kwamba iko na msimamo wake, iko na mwenendo wake, na hatuko katika serikali. Tuelewane, mambo ya serikali ni serikali. Sisi we are a party and we are proud. We are proud that in the National Assembly and in the Senate tunaitwa minority. We will not shy away.